Гагаузиян халк топлушунун депутаты Сергей Чимпаеш отурушта нышанада ани история улайларыны лазым билме. Память не покупается и не продается. Это очень важно, чтобы люди... Бу иш не сатын алыныр, не да сатылыр. Юнемле ани инсан билсин, акылсында тутсун. Пекисле ани бу соруш бизи бирлештирди. Гагаузия сплотила нас. И публичные слушания были тому подтверждение. Гагаузиян халк топлушунун депутаты Николай Дудоглы нышанада ани Гагаузиян Молдованын ичинделийине керер хем халк топлушу лазым хер заман есаба алсын о олайлары ангылары девлет уурунда олырлар. Бен вережем кендисесиме бу канун ичин хем сайерым ани бу канун девлет куветлерине дейине бир нышан gibi лазым олсун. Onlar лазым алсынар есаба ону ани халк топлушунун var хакы Молдованын парламентине инициативаларлан чыкма. Гагаузиян халк топлушунун башын yardımcısı Георгий Лейчу нышанада ани бу канунун куеди бүтүндөн иштейжек. Бу кануну кабыл этмее халк топлушунун var хакы. Бунда şüphe yok. Biz lazım bunu yapalım hem o başka kanunlar gibi lazım işlesin. Bundan kare депутатлар бактылар кануну ангысы баалы Георгиев Шириде акциясынын gerçeklenmesinden автономияда. Управление образования Гагаузии в период с 1 по 6 мая провести. Teklif edildi geçirme türlü olayları ki anma yenseyiş gününü. Burayı girer okullarda toplantıların geçirilmesi hem Hederlez ayın 9'unda toplantıları geçirmek. По плану массовых мероприятий, посвященных 9 мая. Депутatlar kabul ettiler değişilmekleri angılarına göre kanunda Georgiev Şiridi adlanacak nice Gvardeysk Şiridi. Georgiev Şiridi kabul edildi 1700. yılda. Onun yok ilgisi 1945. yılın insiyişinden. Çünkü o kullanılardı nice Gvardeysk Şiridi. Bir şey olmayacak yer biz bunu yaparsaydık. Bu bir saygı bizim historiamıza. Georgievsk Şiridi 1769. yılda Rusya imperiyasının imperatritsasından Yekaterina ile kabul edildi hem kullanılardı ofiterlerin yüdüllerin payı gibi. 2005. yıldan beri Georgievsk Şiridi kullanılır Hederlez ayın 9'unda inseyiş simvolu gibi. Kanun hem karar iki okumakta bakıldılar hem kabul edildiler hem başkana imza için verildiler. Yönemli vurgulama ani değil çoktan Moldova devletin parlamenti seçti karar cezalama insanları Georgiev Şiridini V hem Z simbollarını kullanması için. Bu iş için yaşayanlar var nice kabul etsinler 4,5 binden 9 bin liyadan ceza. Bu kanun Moldova devletin prezidentinden çiçek ayın 19'unda imzalandı. Елена Радкогла, Алена Терзи, Владислав Табачук, Артем Топал, ГРТ Haberler.